Image TV yengbirbisingbu Uttam Kumar Nauremna kokna khurumjari loinena ngasigi manoiba pau pijari issue ama loisinge hairabadi thokliba thodo adugi horokpham munna khangba amadi process khangba mathau tai haina Manipur Chief Minister N Birena phongdokre Tarang Nipan Suba Lok Sabha election ga mari leinaba thabak throm sing district ki deputy commissioner singna leptana sangsilei Political party yang laga vote pi bagi mahutta Manipur kan bang ngamgada media ta vote pi si haina khaidem manina phongdorok lei loinana Dubai da sahi humura ma gi manungda khwaidai kan manong sukre Hauzik mapung yo pau lobi si issue ama loisinge hairgadi issue adugi horpam lingthina tidokpa mathau tai madu khangdana solution puroknaba hono haina koilau Lawan di kanan haina Manipur Chief Minister N Birena phongdokre wafam masi ngasi nitai pai su thekta leba thambal sangle na pangthokkiba BJP gi oina Modi ki guarantee haina mingthonba manifesto phongbagi thorongga mari lendana Chief Minister na phongdokhibani thorongda Pranipan Suba Lok Sabha Mikhalda BJP gi mirep oigadoriba Thonawjam Basita Kumar Bharatiya Janata Party President Adhikari Mayum Sardar Devi Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthojam yauna tongan ba BJP gi lusing singsu saruk yaki Chief Minister N Birena hai ngasi phongliba manifesto se maru oina BJP lenga pu lusing liba Prime Minister Narendra Modi na tauge khanki ba thabak pangthok taba tauki de hai kiba wa ngak na thabak oina pangthok pagi damak manifesto asi Modi guarantee haina mingtholi bani BJP na hek lenga Parak matamdagi tongan ba scheme kaya paikhatuna lakli khudam wena yum kai lejadraba singi yum saba health sector gi lamda mateng pangba lemna sing miamda phanghanbagi scheme kaya ama puthokuna awana tarba miyoi singda miyeng sangduna lakli makha tansu India gi awang nungpok thangwa sarukta hena miyeng sangduna sakhutnaba honagani haibagi thajba peki loina April 3 da Union Home Minister Amit Shah na miyam da phongdok lamba wafam sing adu miyam na madugi wan thok unna khangpam thoi BJP lenga leingai Manipur maseta na thugai ba haibisi oithok loi khangudana tholkiba irang asi Manipur kanba pamba amadi kanba pamdaba anigi merakta thokpa lani haina Home Minister na palamba du miyam na sumek sing na khanglei numit adu da telliba miyam na su sakhini haibu wafam phongdok laduna issue ama losinge hairabadi thokliba thodo adugi horokpam munna khangba amadi process khangba mathau tai madu khangdana solution puroknaba sende haina koilau lawna kanor haina so phongdoke which have lost their lives the fact encountered many have been processed because many are suffering and trauma because of the excessive due to this ache. Adukuma lainu me urukar Bhagan Party na another 19 police station amadu gi Manipur gi office special for all ko khadalai ko me am thang Manipur amadi Myanmar ga tainariba ngamkhai dagi free movement regime FMR BJP lenga na sin the lokthok le harigasu se the lokthok 3 assembly mifam da FMR lokthok labra hangbada no lokthok 3 hairak kharbadu BJP na lokthok le haina sin thiduna miyam da minam li haina MPCC president ke megasna la phongdok kre ngasi ex MLA e Dijamani amadi mahaku sawatpa singa punna congress sanglak bada Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna okpagi throm ama congress bahunna pangthok pada saruk yarduna megasna hai FMR gi matangda handak assembly mifamda wahang hangbada no haina khumkhrabani adubu miyamda lokthok le haina namthak tawri double engine lenga asina Manipur sati purukpa ngamnaroi handak gi mikhal asida aphaba mihut adu khanbiu election da imai bel na aphaba mihut khalongdraga kona MP kadai da lai satkhre hanglakpa yaroi madu aikhoi gi asoiba oigadori bani matam laingai lamdam asigi thabak tarukadaba miyoi adu khalausi Nomai singdolda aki ekhang pirakpada sen yelakpada satpiganu BJP lengakna thabak lawbada seja thumja tawroi haibadu thabak sangbada sen lokhatpada red asukimatik wangba lengak oire Boto Hills kadai da satpa yari bage ji lambi aeroplane tahangani haibadu kadai da satkharbage minamba kaya na thalaba BJP lengak oiri haiki Bang Makata Hai Manipur Amit Shah na
लाकलंबदा इरांग थोकलिबा असि लोइसिनबा होनबगी वाफम हाइरमद्रगा एमएलए मंगा खक लेरिबा कांग्रेसता लोइना थांजिलमलगा सटखिबा असि अंगकप पोई डबल इंजिन लेंगांगा इरांग लोइसिनबा हाइत्रगा मियामदा नमथाक तोरमलगा सटखिबनी लमदम मसिदा थोकलिबा इरांग असिदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की चावरबा खुद यावरे हाइबसि मियामना खंगनरे मसि खंगना मियामना इनरमदी आउटर थादोकलिबा कांग्रेस की मिरेपता भोट पिबियु कांग्रेस लेंगा लाकपदा सेंजा तुमजा तौबदा सेनबसिंग सीबीआई दा केस इंदुना हवाई पिजगनी मणिपुर इंग तप्पा पुरकनबा होनगनी हाइके लोइकी तोयादा थरगी जगह सिंगा नसी ngangle ikun tai masimak kokni ngarang energi gumbida meeting tawda miyam tinba marakta lang gi tai to noi ka thalakdo madu lai thim we content ki nasibi ai ko ne miyun khanduri bisik kari gino kari ki makta pagani election se tawni tarbasu ai koi tawna raba भारत सरकार में तौनो बुफनर को देखुनी यारी ngasi ayuk pung 13 minute nifuram taba matamda khahungna silakkiba akanma nongni nuksitna yangpong police station gi manung sanba thamna pokpi gi mafam singda leiba yum nifuram umdokkibadagi chauna amata thokre yum humdokkraba miyoi sing haujik leifam leitabana maram oraga awaba mayoknari maramaduna mari leinaba singna miyeng sangbiduna सिंबबिगा लोइना अवाबा मतेंग पांगबियु हाइना माइके दोंगी मियसिंगना फोंदोक नरगली अमरमदा मतम इकान कानदना नारमथोंग तखेलंबम लेकाइगी डीसी रोड मनाक्ता ब्रज तारकपदगी उमा मैन साखरे लाइबक फबदगी ब्रज दु युम अमगी नाकंदा होबा क्वा पांबी अमदा तासिन खिबदगी मिय अमता असोपन यावखिदे अदुमैनमक ब्रज तारकपा अदुना मरम ओरगा क्वा पांबी अदु मतम सांगना मैन साखनु लेबा मियामना उबा फंके अखनब सेक्शन थौरांग लोइना नोने द पंदु लरंबा पोचै पुब ट्रक सिंग असे इम्फाल थोरखरे ngarang Tamenglong district की तौसेम सब डिवीजन की मखादा कैमाई मना की टोलेन खुलदा थाव पुबा अमदी गैस पुबा गाड़ी सिंग नोंगैना कापसिंदुना अमावता अमदी अशोकपन नन खिबदगी नेशनल हाईवे कुंथ्रागा तरेट असिदा ड्राइवर सिंगना गाड़ी थौबदा मिपाइनमदगी गाड़ी थौ हाइबा यादन लेरखिबदो ngasi नुमित युंग मतुंग अकनबा सेक्युरिटी की ngak senbaga loinana imphal thorkhibani punna petroleum product yauna essential commodities puba apunba truck samaga humudraga mathoi none re pandu lairamba ahangba truck humudraga humdoi imphal thorkhi aduga atopa none re panduna leiba ahangba truck yankhaina jibangdama khongsanki RPI की मिरेप ओरिबा थौनावजम महेश्वरना मियाम द पी की वासक तरेट सेंट्रल कमिटी ने सौटकनी हाइना RPI की नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर विनोद निकलजे ना फोंदोरकली ngasi numit humni की खोंगचत्ता लाखिबा सेंट्रल कमिटी की मेंबर अमदी नॉर्थ ईस्ट की ऑब्जर्वर अब विनोद निकलजे ना थौनावजम महेश्वरना पुन्ना मिरेप असिगी महेश्वर का पुन्ना मिरेप असिगी ऑफिस की गेट पाउमी सिंह उनबदा वाफम से फोंदोरदुना RPI से हाई कमांड सत्प पार्टी नटे थौनावजम महेश्वरना लमदम मसिदा हौखिबा सही की मे अहुमदगी थोखिबा इरांग असिना मरम ओरगा पैकेट कदबा थबक सिंगदा सेंट्रल कमिटी ना अथिंग पीते अमदी सवतुना लागलै मखा ताना मिखल से माइ पागलबदी महेश्वरना मियामदा तौखिबा वासक सेंट्रल कमिटी ना सवतकनी अमदी पार्लियामेंट वांगांगबदा अथिंग पीरोय हाइना फोंदोके सेंट्रल आर्मी की मवांग मक्तदा ngarang ayu pung tama thairum tabada jirban dagi imphal tamna lakpa oil tanker amadi gas puba truck singda cookie narco terrorist singna nomain kapsinduna attack sattegi bagi thong coordinating committee on Manipur integrity kokomina akan mon condemn taruklei thaduk asigi director central amadi state government pugadamani makhoi ya soimani asumna lifeline oiriba imphal jiri national highway asi drivers ngi mangpham oire सही क्या की ममांग दगी इदन मसिगी मियामना अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या तांद्र लाकबा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थंबियु हाइना दाबी तौखी मसिदा नतना मियोबगी पुनसिबु सेल मंटिक नबगी थबक खुदक लेपु मिसम मियाम की पुनसि कलु ड्राइवर सिंगबु बलिगी हामिंग तहनगनु अथुबदा नेशनल हाईवे मफुंग फाना ngak सेलु अमदी बॉर्डर दा लोटना थमलिबा सेंट्रल फोर्स की कंपनी मयामदु नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन सिनौ एंटी नेशनल ओइरिबा कुकी सिन
नार्को टेररिस्ट सिंबु खुदक लाक्सेलु ngang लेबगी मतम नते थबक ओइना सेंट्रल लेंगाक ना अमदी स्टेट लेंगाक ना उत्पिरो हाइरे थासिगी ट्रामा पंदा हानब टांक की ओइना पांगथोकदरिबा त्राग निपान सुबा लोकसभा मिखल असिगा मरी लेना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेरिबा पोलिंग स्टेशन सिंगदा थोनिंगदबा थौदोक थोक्तनबा अकन सेक्शन थौरांग लखुटपा लोयरे हाइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर कुमनथेम डायना फोंदोकरे वाफम सिंगसी पोरमपाट लेबा डीसी ऑफिस ता थासिगी ट्रामा पंदा पांगथोकदरिबा मिखलगा मरी लेना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोलिंग स्टेशन सिंगदा पैकेट पथबक थोरम सिंगी मतांगदा पाउमी सिंग उनबगी थोरम अमदा वाफम असे फोटोलदुना डायना हाई इम्फाल ईस्ट की ओइना पुन्ना वोटर लाख 3,9,9 चानिपांग निफु मरीना वोट थादनगनी मसिगी मनुंगा सर्विस वोटर 2,703 ट्रांसजेंडर 3,3 डिस्ट्रिक्ट असिगी अपुनबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तरा लेबदा पोलिंग स्टेशन 9,9 दा अकन सेक्शन थौरांग लखुटुना थोनिंगदब थौदोकसिंग थोक्तनबा सेक्शन थौरांग लखुटपा अमदी निंगथिना वोट थादनबा सेम साबा लोइख्रे पोलिंग स्टेशन 9,9 लेबगी मनुंगा 9,9 दे नुपी खक्तगी पोलिंग स्टेशन ओइगनी पोलिंग स्टेशन 9,9 की मनुंगा स्पेशल पोलिंग स्टेशन मापंदा आउटर की ओइना साटेट के कुनगनिपान वोटर्स अदुगा इनर की दना 9,9 मापन्ना वोट थादनगनी अहल ओरबा सही 35 की मथक लेबा अमदी डिसेबिलिटी सिंगी ओइना युम द संगदना पोस्टल बैलेट की खुथांगदा पुन वोटर लिस्टिंग अमग साचु का कुथामा थोइना वोट थादके लोइनना इलेक्शन असिगा मरी लेना था असिगी मरी दगी लाउड स्पीकर सिंगदना कैंपेन तोवा चक्सा हैजानबा थिंगबसु लेख्रे अमदी ngasi nungthil pung mari dagi district election officer gi mai kai dagi mikhal ga mari lenana campaign tawba vote khomba lepna ba khangan khre sectoral officer singnasu polling station khuding bakta karigumba makhal amate gi law and order da ayat apan laitana ba matik saba security thamduna thabak pakatna ba same saba loire hai ki lok sabha election siga mari lenana imphal east ki oina anuba thabak पाखटपा हाइरगदि यास्कुल नमदि वांखै एससी की ओइना पोलिंग पर्सनल सिंगी सथोक ससिन तौनबगी दमक इलेक्ट्रिक वेहिकल ओइना सिनदुना हेना खुदोंग साहलगनी लमदम मसिदा लेरिबा म्यामनसु मतम साना भोट थादबा थोलक्तुना इंग सिगना मिखल पांगथोकनबा होनमिनसे अदोमदोमगी अपाम्बा मिहुत खंदुना डेमोक्रेसी की सबसाबा वहानथोक पिमिनसे हाइना म्यामदा अपील तौके Lok Sabha election asida voters singna East voters singna entopiraktuna mahaki voting right adu exercise tobiraga apoi achumba pamba oba mikalabu kandiyo duga yamna peaceful oiba election amo ohensi duga kubi democracy ki chak chamni adu kimnasi hai usi hazara resolution jari Tang ni parsuba Lok Sabha election 2024 पांगथोक कदबा माओइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मरी अमसुंग स्पेशल पोलिंग स्टेशन अनिगी पोलिंग पर्सनल सिंग गे अहुम सुब तांक की ओइना खंडोक खजिन तौबगी थबक ngasi डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स थवालगी बीसी रूम दा लॉसिन खरे पोलिंग पर्सनल सिंग खंडोकगी थबक अदो आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी गी जनरल ऑब्जर्वर श्री उज्जवल कुमार आईएएस श्री रोहित आनंद आईएएस DEO DC Kaksing District Sri Warangthem Kapaljet MCS ADC ADM Kaksing Sri M Ingwasa ARO Kaksing Amasung Sri T Milkan ARO Waikhong Amadi Atay Nodal Officers Singsu Saruk Yake To outer Manipur Parliamentary Constituency Manuk Sanba Assembly Segment Amakak Leba Sandel Jila da Polling Station Maripuda Nupa voter listing kunma thoi started ka nipu nipan nupi voter listing kulhum da chamapan kuntra apun voter listing nipu maga chatruk humudra ga nipana lakadri batra nipan suba lok sabha mikhal da vote thadana ba sem saba loire haina district election officer oiba DC Sandel Maglam Rajkumar da Fongdrok lei Rajkumar makha tadano haikibda mikhal sida mathau tawgda polling personnel sing security personnel sing sector officer amadi micro observers sing su homluk suba tangkak power training people loi khibaga loina final briefing su people loi khre high ke jila asigi oina sector officer kun leigani loina critical oiba polling station yankai ga mari da micro observers sing na yengsingi mikhal sida mathau tawgda ba BLO sing na Sandel subdivision gi oina DC office complex Sandel da aduga sapikarong amadi Khengzoi subdivision gi BLO sing na sapikarong SDO office ki
Sat Vavna Mandapta briefing Piduna Masha Masagi polling station sing Nintini and Sinaba instruction Pikre Haiki. Bana Makata Apunu polling station Marpu Sing Manunda Nupi Katana Matau polling station Kun Legani Aduga model polling station na Ama Legani. Internally displaced voters singi Damakta Jila State Special Polling Station Laitragasu Rajya Segi Atopa Jila Singdagi share Torpa Lispuna Sanipanga Kuntra Manga BSPS voter electoral roll da mark Tokre Mikala Sigi Damak Sinanaba transportation plan finalize Tauduna Garising report Toba Hore Renana District headquarters dagi kilometers Samaga Mapu Nipan Lap Naleba phase 2 New Samtal area ki polling station Kunma ki di Matau Togaba polling personnel sing dispersal haying dagi Towner Sam Saval Loire Lakari Batang Ta Nipan Dana Lemhor polling station Yakai Manga phase 1 gi dispersal Pangtokani Haiki Mikalasi Damakta Jila Asida CRPF company Taramatoi Sinavagi Manunda Poll duties Gidamakta company Tara Satkani company Amana strong room Nanam Lagani Amadi State Force Company Tarit Sin Nanaba Laire polling station Marpugi Manunda polling station Kuntra Tretna webcast Toguni Aduga polling station Nipu Humdoina videograph Toguni Handaki Mikal Asidadi airlifting Darkar Lagada Mamande Adu emergency Lagadi helipad Manga Sandel Jaupi Yangulen Sajik Tampak Amadi all Samtalda prefer Toguna Laire Haina Fondoki candidate ki poll campaign date 11 da Sandel district program ama linking tampak ta chathaki aduga expenditure team nasu election expenditure monitoring ki team sing nasu fazana masiki program sibu cover tawraga proper bookings and markings entry tawgado ko kada so kai fazana entry tawkre sathari Among the Su Lag Labor April Gitang Trama Panapang Kadri Batrang Nipan Suva Lok Sabha election 2024 git 41 Sandal Assembly segment 2 Outer Manipur ST Parliamentary Constituency Waina Matau Tawda polling personnel sing Masa Masana Taliban from Satpagi Ahanwa Pace Nasi Mai Pang Lamtak Kray polling personnel sing to district election officer Sandal Mangamum Rajkumar Mahayunan government Higher Secondary School ground Sandil Lamtaki upon polling station Marpu Levi Manunga district Asi interior areas in the Taba polling station Kunmagi personal Nasidagi Chatkibani district headquarters as the Kwari Lapa polling station as a new Samtal polling station ni Masi headquarters dagi kilometer Sam Marpu Nipan Rom Lapi Hainimo River polling station Yakimagi polling personnel sing Lamtagani Heidi Tanipon Suba Lok Sabha election Nasi Matau Togaba 40 Jiribam Assembly segment 2 Outer Manipur ST Parliamentary Constituency Micro Observer Sector Officer Civil Amadi Sector Police Officer Singi poll process Kalamna conduct Togani Highway final round training Asi Losin Kre training Asi Punda Micro Observer Kulhumdoi Sector Officer Civil and Police Kungani Toida Mikalasi free, fair, transparent, Amadi Santi in a Pangtokpa election or Henabagi Batang the Takpi Tambeki. Term to the Assistant Returning Officer ADC Zilibam Tokso Manonjan MCS Nodal Officer Training TS Somarendra Yumlembam Sanatoy Junior MCS Amadi Master Trainer Saul Sem Monalisa Assistant Professor Jerry Kolesu Saluk Yake. Lamdamasi politics ki thak yamna namely maramasina political party yenglaga vote pi bagi mahuta Manipur kan mangamgada mirep the vote pi si haina taragi seisu gi chairman khaidem manina phongdokre ngasi khurai ahongai da leiba taragi seisu gi officer pangthokhiba pawmi singi mifam amada wafam asi khaidem manina phongdokhibani ngasi pangthokhiba pawmi singi mifam aduda taragi seisu gi vice chairman P Sonamani chairman legal wing A Naukneshori Secretary General Professor Dakeshor Posam Gamsu Saruyaki Kaidemani Nahai Tatramato Helaba Irang Asi Losilamatung Mikalasi Pangtok Nova Senior Citizen Singna Hajun Laglabasu Tabidana Sahi Manga Kudingi Pangtok Tabaya Maramna Lok Sabha Mikal Asi Tasida Pangtok Lagani Pangtok Kadoriba Mikal Asida Miamna Isha Ishana Pamba Mirap the Bot Tadasi Selamati Saksa Hajana Batodana Bota Sahi Mangagi Isagi Hak Yotopagi Tabak Topasi Lepliva Mirap Singadu Palm de Haina Bot
थादब तौगुमसी मदुना इसाना पामदबा मिरेपता भोट अनि हेना फंखिगनी पांथोकदरबा मिखल असिदा मणिपुर की मियाम मिकअप थोक्तना लमदम असिगी दमकता खल्लगा भोट पिरसी हाइकी आउटर की मरोइना चिंगी अमा अनि सिथादरिना अदुना चांगा नेपुम दोइसिदा बाबोक मरक्ता अमा वानुद कराव कोना हाना हाइनबसे अदु वरगद बा काचनमदा मणिपुर की नगी एमपी दु फमो बनी आउटर की दु फमो बनी हाइबा अदुगुम्बा अमा हाना हाना से पंथो मतौगी हाइदना दु मदद तौसुरा नत्रगा मरक्तगी मलम थोकदा मलम दि लोय थोइना हाना ओइबसे थोइना मैतई मितई बुसेलुल ट्राइब की लिस्ट चलहनबा वर्ल्ड मैतई काउंसिल ना संगसिलपा एसटी स्टेटस फॉर मैतई कैंपेन ngasisu कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की लमजाव मखा लेकाई दा चथक्रे कैंपेन अदु लमजाव मखा लेकाई की PSDU ग्राउंड दा चथरिबा थौनावजम श्यामचांद मेमोरियल 9 मेंस एज साइड ओपन नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 दा सरुक याबा लाखिबा फुटबॉल प्लेयर मदी येंगबा लाखिबा सिंगापुरना संगसिन मिनखिबनी खोजंग अदुदा लेंगा अथुबा मतमदा मैतई फुरुपु एसटी लिस्ट चनहलु सेंट्रल रिकमेंडेशन थागदमनी अमदी लेंगाकना फुरुप खनबगी थबकदा थमोई सेंबियु फुरुप कनबगी थबकदा सब थमोई सेंबियु हाइबा खोलाव कयासु लाउखि ngasi maru oina maitai amadi yelhomi singwariba amadi thengnariba khudong sadaba sing asi horak phamdi yelhomi singi maru oina maitai ekhoi constitution na piba ngaglo amata semhodaba asinani haina people's alliance for peace and progress manipur papam gi president mangnam bobby maitai na phongdokre ngasi singa mathak ta leiba papam gi office ta pangthokpa paumi sing gi unabagi mifam amada mahang hai manipur na india da tin khraba tungda पालकिबा मतम मतम अदुगी सरकार नसु येलोमी गी मरु ओइना मैतै एखोइगी कॉन्स्टिट्यूशनल नालो अमता सेमम किदे मागी मतम हौखिनबा तौरम्बा ngakta ओइबननि मदुगी अहोब कया दुना ngasi कुकी इलीगल इमिग्रेंट सिंगना येलोमी सिंगदा लंदारकले मरु ओइना कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट हौजिकना मैतै कुकी मसिदा लेबाक मियामना बीजेपी कांग्रेस अदुदा तौदुना लरिबसी ख्वाइदगी लाइबक थीबनी मान मखा तादनु हाई पापमना ngasi फावदा येलोमी सिंगी मरु ओइना मैतै सिंगी कॉन्स्टिट्यूशन ngaklo लैनबगी नमक्ता अकनब खोजंग क्या संगसिनुन लाक्ली मरु ओइना NRC SD सु हंदोक हनमन सिंगबा क्या दसु संगसिली अदुबु यामना लुरिबदे ngasi इलेक्शन गा मरी लैनना कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट बेमोला इलेक्शन कैंपेन तौबा मतमदा समजरबा मियामबु लान उनब होनरक पासिनी मियामना हेना खंगनरब वाफमनि मदुदी कांग्रेस पार्टी की ओइना मणिपुर की येलोमी सिंगी यामना मरु ओइबा कॉन्स्टिट्यूशन ngaklo पिगेदरबा NRC पामदे हाइबसिनी अदुबु ओजा बिमोला मसागी ओइबा खरा फंगनबगी नमक्ता पर्सनल मैनिफेस्टो फावबा पुथोक्तुना NRC पामी हाइना लेबाक मियामदा उच्चाइदि हाइना फोंडोखि मांग हाइ मतुंगदा मसिउम्बा लेबाक मियामबु लाना लमजिंगबा याबा थबक तौबिगनु ओजा बिमोला कांग्रेस पार्टीना यादबा NRC आइगी ओइना पामी हाइबगी महुत्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओइना थोक्तुना इलेक्शन थेंगनमलबदि मणिपुर मियाम गी लाइबक यामना फरमगदबनी असिगुम्बा समजरबा मियामबु सेमदोक साजिनबा वहाई वाता खर सिनरगा मियामबु लाना लमजिंगनबा मतुंगदा तौबिगनु असिगुम्बा मियामदा उच्चाइबा ओइदबा ngang मसागी इंटीग्रिटी ngaksadaba मियोइ सिगी वहाई वातादा पंगथबा मियामना तौबिगनु हाइनसु फोंगदोखि मैनिफेस्टो जो लेबो मैनिफेस्टो अनि के थोलपदे मसी अहान अदा मतुंगदा मसी कुंबा लेबा मियांगु लाना लमजिंग बयाबा थबक तौबिगनु जाबी मोना कांग्रेस पार्टी ना यादबा NRC आईगी ओइनदी पामी हाइबगी महुत्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओइना थोक्तुना इलेक्शन थिंगरमगदी मणिपुर मियांगी लेबक यामना फरंगदबोनी मणिपुर हौजिक थोकलिबा इरांग अथुबदा लोइसिनदुना शांति हंजिन हनबियु लोकसभा इलेक्शन पांथोक्त्रिङै लान हाना लोइसिनबियु हाइना लेंगाकदा तक्सिनदुना मणिपुर मियामगी खोलाव वॉइस ऑफ मणिपुर पीपल हाइबा बैनर की मखादा लाजेनर तुना कुंबी लेरेक अचौबा लेसंग लेकाई रेलिप कैंपता संग्रफम लौदुना लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंगना ngasi रेलिप कैंप असगी ममांगदा खोंजंग संगसिनख्रे चुरचांदपुर तोरबुन बांग्ला वाइखुरोंग सिंगबदगी था 38 हेन रेलिप कैंप असि लेरिबा
IDP sing amadi akoi bagi miyamna makuta black ribbon kiduna hojik state asida orekliba tangdu leita da film amada leiringai serak asida election pangthok pa yaning de haiduna sanction khiba khongjang gi saruk ama oina ngasigi khongjang adu sanction khibani wakat khongjang adu da Manipur wants peace and prosperity, stop state terrorism, Manipur shanti pami, ekoi shanti pami, ekoi yamware, Manipur is suffering, no dirty election haiba wakat sing thaba placard kyaso si naki wakat khongjang aduda saruk yakhibi internally displaced persons singna phongdrok khibada hauji Manipur da mihat mipun kaya sathaduna leiri phibam masida election tawo yaning de ekoi shanti pami ekoi yumda hana hanjin hanbiu mikhalna hena maru oina lobasi relic camp ta lariba singna yamna pende state terrorism khudakta muthatpiu ekoi isa isa ge iram namda hanjin hanbiu haiki Cuma tabak kita jadi juga bos kita ada baju pamde, aku santi pami santi hanjan hanbiu, buat ai baju batu besar mereka tahu je, aduga buat kita magta cembiri mayam je si uga isa thamoi kai, mayum makai sak tabak kanggu yang kani buat kita magta harau conggo mijing je, yum ikai sak tabak lakwa kau sidi ko buat tihai no thamoi kudum suraya, kami benar dulu kuji buat pamde, atu mata santi hanjan hanbiu. Sanamai Liningu religion minority status ta thambinaba honabiu haina tang nipan suba Lok Sabha gi mikhalna mirep oribas singda memorandum pisin kare haina Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement FIDM gi President Wahengbam Santana Foundorli ngasi Manipur Press Club ki thangjing hall da pangthokiba paumi singa unabagi mifam amada wahom asi phondokladuna Santana hai Manipur leiriba luraba laifamden kaya ngasi di nongo gi maksilakli Manipur na India da ten kraba matung India na lamdam masigi tradition amadi culture bu ngak senbagi wafam amata leitaba amadi atopagi lining kaya amana senglaba laifam len sengi mahut sinduna mafam masida thamjilakliba sagalakliba asina sahi lising ani mamangdagi leklaba nat ki oiba lining laishon mayamna kauthoknare fidamna nat ki oina oiba lining laishon asibu kannaba amadi sanamai lining bu religion minority status p naba union home minister yauna mikhal sida mirep oiriba singda mikhal sigi mai parba matung thabak oina paikhat pinaba memorandum pisin gra haina so found okay samna oiriba hana ching haiba mafam singje masida akoi gi inner modi aftergi lepak dobiba is in every candidate singa koi goinama kuchina kare masi je akoi hi karaba matung dasu masi soidana thabak oina onthokpiro kani haibagi thajai haitare ko ado mayam press media mayam kai Lakadri Batrani Pansuba Lok Sabha Mikhal Gamadi Lena Einstein Sendula Kumbi the Leba KH Romeski Yumda Narang Pangtukiba Miang Pam Amada Kumbi A Sida Polling Station Mapanda MLA na would capture Togani Haina Hai Haiduna Nambol A Sigi XMLA Namira Wangang Kibada Hai Kiwafam Yumpam Yaudamani Aranba Wangangduna vote Fangnaba Honakiwafam Atubada Matamda Miam Kang Sengdor Katabani Natragadi Ain Gilakum Tokpa Action Local Gani Haina Kumbi SC MLA Sanasam Prem Chandrana Mahaki Salang Konjin the Leba Yumda Pangtok Pau in Pamama the Pondo Cray Magna Makata Adana Hana Irang Manunda Tumin Lesilaga Bot Matamasida Minungsi Poknava Lana Mi Palaga Hajin Bat Tobigano Madu Ranji Toba Masel Nanu Manate Miam Apang Sivani Miam Pangdrabani Semjin Sajin wa ngang basi INC gi hainabini aduga Congress na mafam da nongoi kapi hairi basi makhoina thabakti tahodabani na vote phangnaba makhoina khunekta puraklaga nongoi kafan ba aduga BJP da taisin oinang bani makhoi gi Semjin Sajin ba wahaini BJP ga makhoi ga ngangli basing aduda mari leinade miam na tajabiganu aduga lakadra mikhal sida kendra gi miam na amatta Sithadana Thorlaga Apamba Mirata Akibalita Thorlaga Bot had been behind a Sumana appeal toki. Congress ki tawon mapam the Nomai Kape Hase, Makoina Parzamian, Tabaki Tahudramina, Hatama to Tumagala, what Torokasida, Moki Port Pangana, Sepiti Pangana, busy bit Namatoni, Moy Kusami Porapa, Choidan Oramani, Madugi Maram Sida, according the Patas and Party game of the Aisagi Kendalaga, Nomai Kapatan guy, Habase, Masi Jumham Jawdaba,
ओइदब ngang मखोई सेमजन साजन मखोई सेमजन सन हानदगी हाइनरपदो हजिफो लेतन लैरेबसे प्रजाम्यान खंबिरो सिमगे चलिब थासी निपानदगी हौरगा मथंग था मेगी तांग निपान फावा थाबुम अमा सुमन सथगदब वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे गा मरी लेनेना नोमी गबे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप अमदि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की मतंगदा अवेयरनेस अमा जेनिम्स ब्लड सेंटर प्रोम पाट पांगथोक्रे थोरमदो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच सयात फाउंडेशन अमदि जेनिम्स ब्लड सेंटर प्रोमपाट खुसमना सिंधुना पांगथोखिबनी ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा जेनिम्स ब्लड सेंटर प्रोमपाट के एमओ इंचार्ज डॉक्टर कॉन्सम सुरजित IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की जॉइंट सेक्रेटरी एलांगबम प्रेमजित अमदि अतई थौमिसिंगसु सरुक यादना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लाकपा ब्लड डोनर नुपा कुनगमा थोइना लेमना ई पीखी नोंपोकपाना तेंगोलाक पलोइसंगी मनुंगसन लैबा UFO हेडक्वार्टर नंबर 2 खुनुथेल बटालियन की मनुंगसन लैबा सबुंखोक खुनौ ब्रांच रेड जोन एरिया दा लैबा खुन ngakpasing damakta UFO खुराई अंगोम लेकाई ब्रांच तगी लैखिद्रबा टेंसुबम जोयचंद्रगी इमुंग मनुंगना सेली मतेंग ओइना लुपा लिसिंग 37 का सानिपान यांखै अमदि साना थकनब पोलम कया मतेंग पांखरे लैखिद्रबा खुराई अंगोम लेकाई ब्रांच तगी टेंसुबम जोयचंद्र की इमुंग मनुंगना महाकी मिंगदा खुनगाक चरिबा मैतई लालोई सिंगी दमकता अवाटपा सिंगबु खरदा ओरिबसु कोकननबा की वाखलोंदा अंगम मतेंग असि तौजबनी हाइना लैखिद्रबा टेंसुबम जोयचंद्र की इमुंग मनुंगना फोंद्रोकले लोइनाना ममन यामलबा मतेंग असिबु पिबिरफुगी दमक लैखिद्रबा खुराई अंगोम लेकाई ब्रांच तगी टेंसुबम जोयचंद्र की इमुंग मनुंगबु UFO सेंट्रल कमिटी की माइकैदगी इकाई खुमनबगा लोइनाना थागतपा फोंद्रोकले Narang iru janaba pukri da kumkiba mioi ama lukhibadagi thiba khangdar lerekhiba adu ngasi asi bhaksang oina phangkhre laikhidra mioi adu luang sangom ong laikai dagi thangjam ingo sahi ni phu manga apokpa ts manglem kawi hairi ba thadok asri imphal east ki manungsan na leiba luang sangom ong laikai gi pukri asobuda ngarang numidang wairam thokhibani ma ngarang nungdang dagi thiba khangde haina hainarakpadagi laikai adugi mioi kharana mahak pukri aduda irujaba uki haina phongdrokpadagi pukri aduda tongan ba pambai singsin aduna thibagi thabak changsin khibani ngarang phawba thiba phangdana lerekhiba matong ngasi amuk NDRF ki kangbu laktuna mafam aduna thibagi thabak chathaki tungda ngasi nungthil pung mari rom tarakpa matamda mahaki thawa yaudra bhaksang adu phangba ngamkhibani haire लेकिन लाओ सिटी स्टेट दुबई दा इथा थाजना अखा अराउ याउना नोंकन सुख्रे UAE की लंबी सिंह एयरपोर्ट सिंह अमसुंग मेट्रो रेल सिस्टम सिंह इचाउ ठोक्रे दुबई दा ख्वाइदगी हेन नोंग सुखिबा मफमना फुजाइरा दा ओइरी इंसी मंगागा 10.3 याउना UAE की नोंपुक थंगबा कोस्टना ख्वाइदगी हेन नोंग सुखी रस अल खाइमादा नोंग नमरम ओइदुना मियोय अमसेकी पुलिसना हाइखिबदा सही हुमरा सुरबा मियोय अमा महाकी गाड़ी अदु इसिंग इसेल सेंथिगिबदगी लैखिद्रे मालेमदा ख्वाइदगी सावा शॉपिंग सेंटर अमु ओरिबा एमरेट्स की मॉलदा लैबा शॉपर सिंगी सिलिंग यादगी इसिंग कन सेंटर की लेबाक असिदा सही हुमरा की मरुंगदा हंद केसना ख्वाइदगी कनबा नोंग सुखी हाइरे US dollar million marfu sangna mathon humudra wangwa Vrindavan Heritage Tower natraga Vrindavan Sandrodaya Mandir ama Uttar Pradesh ki Vrindavan da sariba asigi matangda ISKCON gi makok thongba lusingba amana haikibada laisang asina Indian Culture International da asoba sakta mama oirgani masina India ki tourism da su sakhorhalagani Global Hare Krishna movement amasung Senior Vice President की ISKCON की बेंगलोर की Vice Chairman अमदी कमेंटर संचला पथी दासाना हाई की बता इंडिया दा टूरिज्म साखो नवीदम ता रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेंगट मथौ तारी प्राइम मिनिस्टर ना इंडियन डायस्पोरा दा अमेरिका दगी अमेरिकन मंगा इंडिया दा प्रोग्नबा खांगन की अतोप मफम दगी इंडिया दा लाकलिबा मियो सिंगना स्पिरिचुअल की ओइबे सिंग थिरकी हाइबो वाफमसु मान फोंदो की Religious spiritually thirbanina world class infrastructure sabagi mathau tari Krishna ki paujal sandok pasu maru oiba ama oi hairi sanabagi pauda
All Manipur Football Association Amphana Sindana Hojib Chathariba 16th Manipur State League 2023-24 gi match number 17, 18 amadi 19 ngasi sanakre. Match number 17 adu ngasi ayuk pung 13 ga makhai tabada DSA Kaksingi ground da Nambul Mapal Athletics and Cultural Organization Nako amadi Tidim Road Athletics Union Trau ani sanaki maduda Nako na Trau panjal ahum mamada mighty ba piki. Match asigi ahanba panjal adu Trau gi Jersey number 9 Moirang Them Diana match ki minute kutha mathoi chatpa sanki Nako gi panjal sing aduna jersey number 2 Konsam Akasna first half loibagi minute nipumanga ga ahapa minute ama chatpada jersey number kungani thoi khwarakpam Rohina minute yankai manga amadi jersey number 11 Sekar Tensubam na minute humraga mapan chatpa sanki bani ngasi ki match number 18 su ayu pung 13 ge makhai tabada artificial turf ground lamlong Thongkhongda Nishamadi Rahi FC ani gi marakta sanaki match asida Nishana Rahi FC bu Panjil ani suinoda mighty bapiki Nishagi Pansinga jersey number 8 Nango Peterna match ki minute mapan amadi jersey number 21 Laisram Binoina match ki minute yakai get humdoi chatpada san kibani ngasi nungtil pung amaga makhai tabadana DSA Kaksingi ground Sanakiba match number 19 dana North Eastern Sporting Union amade Youth Organization Sporting Club Anina Panjal Amam Chanu draw sat kre North Eastern Sporting Union ki Panjaladu jersey number kuntra ga nithoi Fijam Sana Thoina minute kuntra wada aduga Youth Organization Sporting Club ki Panjaladuna jersey number 10 Ningthaujam Pritamna minute nipu ga mari chatpada san kibani Thasigi Tranithoi degina Hauduna All Jiribam Sports Association Asana Sindula Jiribam Higher Secondary School gi Sanabungda Timtrama Thoine Saruk Yadan Sathariba first case Arbazan Begum Memorial District Level 5A side Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2023-24 gi ngasi sanakiba ahanba matchta Oriental Club na Laisem Club A bu goal ahum amada maithiba peki aduga anisuba matchta na CKC B na Solapur GPS Ebu Gol Tara Amada Mighty Piki Hayengi not all mess Nuntil Punganiga Minifu Setpada Laisem Club Biga Yawl Club Ka Sanagani Nasigi Messing Asi Aziz Haider Glory Amadi Atom Iboton Singna Conduct Toki Howzik Arubida Maru Pau Amona Pizari Issue Amalosin Yahabadi Tolibo Todo Origi Horokpam Munna Kangba Madi process Kangba Matau Tai Haina Manipur Minister and Brianna Fondokre Tanipan Suba Lok Sabha election Gamari Lenana Tabak Throm Singh District Ki Deputy Commissioner Singna Leptana Sangseli Political party yang laga vote pi bagi mauta Manipur kan bang anggota miripta vote pi si haina khaide manina fongdorokli loinana Dubai da drama gi manungda khwaidai kanba nong sukre ngasi di image parum sandok saba matang asal lojere miambu amukana khurumjari